Nawe Bishop munene wa kanisa ya AIPCA niwe Samson Muthuri ni augite kaunti ya Meru ititite bubwega na ni batere gwikwa kirima romba aria nkuruki arombete kwithirwa kuri na ngwataniro no kirinde ni kaunti ya Meru kenda akari bona witi na mbere. Kulingana na Bishop munungamiri kanisa cia AIPCA no Samson Muthuri akari kagita karia oke kanisa na AIPCA kianjuri augite kwina batenene muno atongire ne kaunti Meru kwija mwe na koraniria nekenda kuthira thina rereo. Kwina a lot of political wars kuendelea ndene kaunti iji na anytime lia kwa gendo ili itetethairia development ato twaromba tongeria betu ba county batongere tuye ni ya excellence the governor the county assembly of Meru na all the other elected leaders in Meru together na the leadership yetu ya kanisa na kinyato ongeria barabangi ba community bedo baliku na kinyake ya magetu ya kurubanjuri kekeno to yewe they are speeding that process kenda ndure tuge na unity njega ngai abatongerie twite tukiara na iria na tukombo so manto jaja rero yonde kenda county to baguta mbere ya county ile ingi nonto kutema manto yomba kuendelea where there is no peace na kutena environment njege gwitira nguge butige tukiomba okora. Nguruki Bishop Muthuri akaria manto jegi ogoti auga no mwankanto bari ogoti ende kwina bata muno ke thirikari gutigire tari ogoti bweguru buti ainyerie mukenya. Tukumenya our economy take stable muno na mwananchi na nyeri tu manto ja maingi lakini kenda economy yetu ikula policy mwili ishie karo thirikari twakara tugipinga kinyambe guretu tendi Europe te Kenya ke ita taxes ndigurushio ndishita taxes oroba tutiomba kwira thirikari ikaitio taxes non to issue development guru besha sho dire sionekana kidikali shi ya to them through taxation kenda shiomba kulea mishara ya ndikwa bayo other recurrent expenditure sho dire shi do ikiendelea na nyeshi ya development sho kuli infrastructure shi ndikuru yetu they come through taxation. We can only say the government should be fair to the citizens but kire nyashiri ile excess kunyeje mwananchi muno but we can't pay taxes tutiomba kuira thirikari tutire taxes no mwankatore but thirikari nekera muno bubu ethwa kirekana micemanie mwe ire konekana kiambe kagita gaka akiwa bobo tebo kagita konde Kenya kwithwa kwina siasa kinyoko yo leaders betu at the national level ba taya ndiguru yetu Kenya akarajeka ire in campaign period throughout nonto lemo kinyake thera politicians bakenda kumitreat yekeri economic forums kana into bingi byo tetera mwananchi at the end of the day she campaigns nonto gatega ya mshamani yurale au Limuru the famous Limuru 3 if you look at it critically kinyake thera baraba ikuba gatwira mwananchi kwa tetera kana inara trikali go president yo manto barezi the coaliria in the real sense ukaitegera critically to politics na siasa hii ugareka si focus the election ya 2027 tutimbo kala tu campaign from January to December year in out wananchi baja disoriented na wasting a lot of time non to know bubenda kimeshamani na siasa parako wanaipatisha hivi chi organize silently itale akinyara campaign bakaleta campaign ndikuri gatura na siasa all the time it can't develop na bambuthina ne ke thirikari ni gutigira kuntukura kunde konekene kwina makondoria thirikari je nampwe kutigira majukuru na nyasi bitale mona ndrasa giri kondoretwe cikitwa cijokanirwa sesi ya kudhidia further instruction bara kukwithwa kwina challenges cia masukuru thirikari tukoria tuwe ciumie one na infrastructure is destroyed classrooms bridges ile itobagita na ile betite skuru barabara na gundu kukunge kunde bagerie wichokaniria through their emergency funds ile baba balisabite cha kurunga maira mantuta jau
kenda kethira ni institutions irari kuthukangwa ni mbura ciumba gucokanira na bomba kuthoma bwega ethira ni kinyani cibitari kumwira ite affected cithithirwe the necessary innovation ciumbe kwa jana service ira jana Muthuri Muriuki Weru Weekend.